banyakubahwa bashyitsi mwatugendereye mwakifatanya natwe, banyakubahwa bakinnyi bagenzi banjye banje kubasuhuza mwiriwe neza. Murakoze ko mu mwanya mwari munsabye kuvuga ukuntu urugendo rwari rumeze kugira ngo tubashe kugera ku ntego zacu z'igikombe. Mu by'ukuri rwa rugendo rutoroshye, rwa rugendo rukomeye cyane, namwe mwarabibonye kuko kugira ngo mwari muturi hafi. Ntabwo ndi buvuga amagambo menshi kuko byinshi ndabizi neza yuko namwe mubizi. Ndashimira ubuyobozi bwa Rayon Sports ubwo twaherukaga kuva muri Sekafari muri Kenya, ntabwo mwari mwatwakiriye ahangaha, ariko mu by'ukuri mwatwakiriye mudushimira ibyo twitwaye muri Sekafa umwaka ushize. Twari twagerageje kwitwara neza, ariko finaloma ntabwo twatwaye igikombe. Twakinnye finali barayidutwara, ntabwo byatugendekeye neza, ariko tuza mwaratwakiriye dufata ingamba nshyashya. Ingamba nshyashya twe twafashe nuko tugomba kongera kwisubiza shampiyona, tukongera tugasubira muri Sekafa. Mu by'ukuri rero perezida w'umuryango mugari wa Rayon Sports, kuko twe twicaye hano turi kuganira, ntabwo ari mwebwe twari turi kumwe, ariko uyu munsi twicaye hano kubera mwebwe n'igikombe cya shampiyona cy'umwaka mushya twari dutangiye wa 2025-26. Perezida, igikombe ngikiriya cya mbere mw'uyu mwaka wa shampiyona tubashije kwegukana, ari nacyo gisumba ibindi muri shampiyona y'u Rwanda. Rero nyakubahwa perezida w'umuryango wa Rayon Sports, ndabashimira cyane kubera ubwitange, urukundo mwatugaragarije, ndetse n'ibyashobokaga byose twabagombaga namwe mwatugombaga mwarabiduhaye, mugerageza kubiduhera ku gihe. Yari motivasiyo ikomeye cyane, kandi nzi neza yuko na bagenzi banjye bazi ko hari byinshi mwahinduye, cyane cyane ikijyanye na prime. Rero icyo kintu cyaradushimishije cyane, nicyo cyaduteye courage no kutuba hafi kwanyu, niyo mpamvu icyo gikombe cya shampiyona twabashije kugitwara. Turabibashimiye cyane. Rero mboneyeho n'umwanya wo gushimira staff technique yose nta n'umuvuyemo, bakoresheje imbaraga zabo zose zishoboka, baciye mu nzira zitandukanye kugira ngo tubashe gutwara iki gikombe. Mu kuri ni iby'agaciro, nabo mubamira amashyi. Ndaza kugera ku mwanya w'abafana. Abafana bari hano n'abo batabashije kuhagera, ndabashimira by'umwihariko kuko mu mvura, mu zuba, ibibaya, imigezi n'imisozi twarayitereranye. Ibyo byose twari turi kumwe, batubaye hafi mu buryo butari busanzwe, natwe byaradutunguye. Mu ntara hose barazaga, mu by'ukuri ndabashimira cyane. Abakinnyi rero bagenzi banjye ndabashimira by'umwihariko nabo, kuko kugira ngo iki gikombe tugitware, imbaraga zacu twatanze, twarihanganye, twarakoze gusibanga. Ndabashimira yuko twabashije gusenyera umugozi umwe, nta bintu by'udukundi cyangwa se ubundi bwari bwose butandukanye ku buryo tudashobora kugera ku ntego zacu. Yego ntazibana wenda zidakumana amahembe, rimwe na rimwe hari igihe abantu bashobora kugira utuntu duto babivuberanaho, ariko mu by'ukuri ndayishimira yuko bitegeze biba birebire cyane kugira ngo tube twatakaza igikombe cya shampiyona. Ndabashimira rero, urugendo nirwo rutangiye. Perezida nyakubahwa umuryango wa Rayon Sports, urugendo ruratangiye ubu ngubu, ko turifuza yuko Sekafa ijya kubera hano mu Rwanda, ni twebwe muri tuzayikina. Icyifuzo cyanjye na bagenzi banjye, ndumva maduha umwanya uhagije wo kwitegura, ukadukorera ibikwiye ku gihe kugira ngo tubashe kwitegura
ahantu hose ku mubiri ndetse no mu mutwe. Nimutuma hafi turahamya tudashidikanya yuko dushobora kwitwara neza birenze umwaka ushize uko byagenze muri Sekafa. Murakoze rero nizingiye mu magambo, uyu mugoroba uze kutubera mwiza, twishime, tunezerwe ariko tutibagije yuko nyine dufite urugamba dutegereje inyuma rukomeye kurenza uko dusoje. Murakoze kumpa ijambo ryanjye ryari iryo. Rero uyu ni Rwaka Claude ameze neza cyane, nawe amaze kwicara aha ngaha, yambaye agakote neza cyane kariho ikirango cya Skol. Rwaka prestation, Rwaka yishimye cyane. Murabona rero abagenda bahoberana n'abakinnyi, abana bameze neza cyane aha ngaha, murabona neza cyane, gake gake baza bishimye cyane, murabona n'abana. Igikombe nk'ikiriho kapitene amaze kugitereka, murakibona neza cyane. Iki nicyo kibateranyirije hano uyu munsi, mubona muhawe n'Imana Claude n'abana bakunda kwita disi we. Tugenda rero tunabereka, dutembera gake gake, tugenda tuberekaho gake gake bimeze neza cyane. Shimira twibutsa ko ari ikipe ya Rayon Sport yatwaye igikombe cya shampiyona, gitwaye ari ya mbere, irarusha Rayon Sport, irusha ikipe ya Polisi amanota 3. Murabona rero uyu ni umutoza wa Rayon Sport Rwaka, ewana bambaye udusuti bameze neza cyane bro. Ngaba murabona gake gake bagenda binjira ku dusuti twabo. Muramubona Claude umeze gute? Ewana muramubona rero, nawe ni umuyobozi mu bagore. Ni ikipe Rayon Sport itwaye igikombe cya 3 cya shampiyona, amubona neza cyane, bari mu dukote bameze neza cyane. Ni wa mwana rero Gikundiro wanatsinze igitego, muramubona agenda neza, ameze neza cyane, murabona bagenda batambuka gake gake. Ewana uyu we wagira ngo ni umusore, ewe we ibi ni ibiki? Abona rero neza cyane babifunze ngaba gake gake. Ewana iyi ni ikipe bita Murera bro. Murabona rero neza cyane bagenda batambuka, twibutsa ko bakenyereye kuri miliyoni 20. Ye baba we mwamubonye, ye baba we runi rwo rwego. Murabona neza cyane Polisi rero ubu iryamanye miliyoni zayo. Ngicyo rero igikombe murabona neza cyane rero gitwaye na kapiteni. Muramubona neza cyane kapiteni, twereke bereke. Ewana twereke neza cyane, egeraho hino gake. Abona neza cyane rero ngaba batwaye igikombe. Ewana bameze neza cyane aha ngaha, abana barishimye, murabona neza cyane ku dusuti. Ewana urababona utari bameze neza cyane. Iyi ni ekipe bameze neza, bamaze kugera aba n'abatoza b'ikipe ya Rayon Sport.